Kenapa jadi? Lu pada udah gede banget nih, gua kasih nih kue lupis nih. Jangan lihat tapi ditawain sama sendal merah. Waduh, asik nih makan kue lupis nih. Waduh, mantep banget ah. Boleh beli tadi di sono ya. Cangkingnya babe mantep banget ah. Aduh, kita mau ngopi nih ntar nih di saung nih. Kita punya kue lupis nih ya, mantep. Waduh, kapan lagi nih kita bisa ngopi pakai kue lupis, mantap, gurih. Waduh, apa tuh dia bawa dia? Wih, Badut, nih gua bawa kue lupis, lu mau nggak? Ya itu, apa namanya? Kue lupis ya. Lu masih kagak kenal aja banget. Gua pinta, ada 2, 3. Lah, gimana sih? Lu orang bunyinya cuma 4, lu 3 lu dapat 1. Lah gimana ya? Nah ini, sini gua pilih ya. Lu mau pelit banget sih. Lah, entar dulu kalau kagak sabar amat sih lu. Nah ini ya. Waduh, mantap nih Del, kue lupis ya. Lah mau bawa kemana lu Badut ya? Aduh sini Dut. Aduh, lu kagak tahu gua badan gua kegedean kagak bisa lari tuh kan. Nah, tuh kan. Lah di mana lu? Ini gua di belakang ya. Nih gua bagi ntar. Kita bagi 2, bagi 3. Lah, itu habis sebut gua makan nih, mantep dah. Gua coba ini kue lupis. Lah, Dut. Wah, begini benar sih Badut ya. Gua itu jadi kena tuh kan. Tuh, gua bilang juga, iya ntar gua bagi lo di saung kita makan. Lah, ilah. Waduh, cakep. Enak. Ya, lu cakep dulu dah. Gua baru gua bagi nih. Ya, elah. Pakai ngeledek lagi, kecil-kecil lagi. Ayo tuh, bener, ayo. Udah berangkat, ayo. Iya. Wih, kali. Sana model. Nih, gua kasih nih tuh kan. Ya, elah. Lah, ngeledek amat sini Badut nih ya. Lah, bener-bener nih. Ntar kalau gua kena, gua ketiban sama gua tuh kan. Kagak kena lu. Ya, ayo bangun, Del. Bangun, Del. Del. Nih, ambil. Wah, bener ngeledek ini ya. Waduh, si kecil ini bener-bener nih. Nih, lo gue liat ini gue. Iya tuh kan. Ya, aduh. Kenapa jatuh gubrak gitu? Nih, kue lupis ini. Udah enggak open dah. Udah kue lupis ya udah. Kue lupisnya jatuh begini dah, Badut.